Der Goblok. Der Goblok. Der Goblok. Mana sih? Mana sih? Louis sini. Louis sini. Hai gengs. Hai. Selamat datang kembali di channel kami. Dan kebetulan ini dari beberapa subscribers Mama dan followers Mama yang komen-komen sempat Mama baca itu bilang, "Kak, bikin dong reaction vlog gitu kan buat si abang gitu loh." Dan salah satu followers Mama tanya sih maksudnya yang kayak gimana gitu, yang lagi ya atau yang lagi hit sekarang gitu lah Kak. Jadi dengan cepat Mama berpikir, karena kebetulan Mama lihat postingannya Lambe Turah tuh yang soal artis atau kasus artis yang lagi kekinian sekarang ini. Tapi itu nanti kita bahasnya di bagian yang terakhir. Jadi ini Mama pengen tahu banget menurut Abang bagaimana sih wajah artis-artis Indonesia gitu loh, yang menurut kita orang Indonesia ya mereka tuh cantik gitu kan. Karena seperti yang kita tahu banyak yang bilang bule itu doanya yang jelek-jelek. Bener gak sih gitu loh. Jeder sagt in Indonesien oder so, dass Bule eigentlich nur sichere Frauen Was sagst du? Ja, Wie findest du ja, mich? ich bin ja sicher hübsch. Also hätte ich dich ja nicht geheiratet, wenn ich dich nicht liebe und hübsch finde. Ja, Ja, was sagst du, dass die Leute so sagen, so reagieren? ja das Was? ist oft so. Bingung, ja? Ja, das ist ja schwierig, weil bei uns sind ja nicht Indonesier so viele, das ist ja ganz wenig. Und für uns ist das, wenn man jemanden sieht, natürlich etwas Besonderes, wenn man dann sich wie ich in dich verliebt habe. Wenn ich jetzt 1 Million Indonesier sehe, habe ich ja Auswahl, weißt du, dann denke ich mir, dann ist das ja anders, weißt du. Tunggu, Mama, kami ngomong dulu ya. Kocik bilang halo. Hai. Oh, tisu. Nah, ya sama aja sih sebenarnya seperti Mama yang contohnya dulu tuh ya masih di Balikpapan. Kalau nonton film Hollywood gitu, maksudnya waktu masih di Indonesia nonton film Hollywood atau di Balikpapan kan dulu banyak ekspat nih, banyak bule-bule. Tuh ngeliat bule-bule itu kayaknya cakep-cakep semua gitu kan. Terus giliran sudah ke Jerman dulu itu ternyata kita bisa membandingkan mana yang cakep banget, wah, biasa-biasa aja, bahkan sampai enggak deh gitu ya, bukannya bilang jelek gitu ya, kayaknya enggak deh gitu loh. Tapi dulu kayaknya waktu di Indo sih bener sih, memang kayaknya ngelihat semua orang tuh cakep, ganteng gitu kan, seperti yang katanya Abang. Kalau dia di Indonesia mungkin lain kali ya, karena kan di sini sedikit banget orang Indonesia, apalagi cewek Asia juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau di Indonesia yang benar-benar tinggal sekitaran dengan cewek-cewek Asia, dengan cewek-cewek Indonesia gitu, mungkin pandangan akan berbeda gitu, bisa menilai seperti aku, oh itu ganteng tuh gitu kan, oh ini lumayan lah kayak gitu. Jadi mungkin karena sedikit itu kali ya, jadinya terlihat spesial lah seperti itu. Oke, jadi yang mau Mama tanya ini reaksi yang pertama. Nih, si artis cantik yang lagi booming ini nih, yang suaminya juga baru dari Austria. Menurut Abang gimana? Ja, was ist nicht so recht? Nah, das ist dasselbe Frauen. Also damals hat sie so ausgeschaut und sie ist jetzt so ausgeschaut. Ja, Ja. sie hat lieb süß ausgeschaut vorher. Oh ya? Jadi menurut Abang, fotonya si Mama Gempi nih, fotonya Mama Gempi, menurut dia yang dulu, yang lama, das ist süß. Ja, das ist süßes Lied, ja. Gefällt mir mehr als wie so. Oke, jadi menurut Abang, foto dia zaman dulu tuh lebih cute, lebih sweet ketimbang dia yang sekarang gitu, bisu. Kenapa? Ja, ich Ini mag das. cantik. Na, Nggak cantik ini. das ist nicht schön. So ist natürlich, der ist viel lieber. Oh, oke. Oke, good to know. Next foto. Ini juga yang lagi booming nih sebenarnya. Mami! Beides kaputt. Bisa saya Das ist so verwirrt, das ist so unecht. Das fake. Lüge. Ini fake ya. Oke, ini fake. Ini gimana nih? Oh. Ja,
Ja, das ist natürlich. Ini cantik ya. Ja. Ini dia juga ini lagi nih. Cantik ya? Ja. Ini lu ini gimana? Cantik nggak? Mama. Lu. Kok mama? Oh, mamanya kayak artis. Louis. Ini? Ya, Ja, Louis. cantik. Ja. Ini juga cantik. Ini? Louis. Ja, auch cantik, ja. Na, Louis. Ini dia juga yang Ya. cantik ya. Ini gimana nih? Louis. Ja. Louis. Nicht mein Typ, nicht so. Ja, Augen nicht so nah. Enggak. Lu ini gimana nih? Louis. Oh, ini buat lu ya? So, Mama ini baru berapa minggu lalu nge-stalker dia, ini siapa sebenarnya gitu kan? Karena sering nongol di Instagram di apa namanya di ekspornya. Richtig geschminkt oder wie? Ja. Da gefällt sie mir mehr als wie natürlich. Normalerweise mag ich natürlich, aber da gefällt sie mir mehr. Oke. Das stimmt. Ini, ini juga booming ini. Ja, gefällt mir. Danger katanya, danger ya? Ja. Danger woman. Aduh si abang. Ini princess, si es princess. Ja. Ini? Ja, lieb. Nicht so mein Typ von Kinnform und so. Mix Deutsch Ja, Indonesia. denken wir, dass sie so diese, Oh, beda feeling dia. diese So, Kinnmärkte und so. si war das so und dann jetzt so. Ja. Ini yang lagi booming ini yang di Lambe Turah yang sempat mama ikutin itu kasus ikan asin, getrocknete Fisch. Was da? Also sayang, die ist zusammen mit dem Mann. Mhm. Er hat seine Ex ist das. Wie findest du sie? Ja, Louis. normal Lieb, Gesicht oder? lieb, ja. Lieb. Und seine neue Freundin? Ja, böse. Vergleichen mit ihr, lieber mit ihr eigentlich, oder? Ja, Ist sicher. mit so Hexe. Oke, jadi, kok jadi sih? Der Mann hatte YouTube-Kanal und er hat so Vlog gemacht, redet er hat über seine Ex gesprochen, also geredet. Und er hat gesagt, seine Ex sei getrocknete Fisch. Nggak bisa orang melakukan seperti itu Iya. walaupun itu ex kita sendiri gitu kan. Und er hat gesagt, ja, das stinkt und bla 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 bla, so wie getrocknete Fisch. Was sagst du dazu? Ja, schlimm. Ja, peinlich für sie sowieso und das tut man ja normal nicht. Ja. Gehört sich nicht, ne? Was erzählt man nicht, sowas tut man nicht. Ja, und was glaubst du, der ist blöd, oder? Das ist der Goblok. Der Goblok. Der Goblok. Parahnya lagi tau nggak, yang mama ikutin itu, masa pengacaranya bilang itu tuh makanan gitu loh. Jadi disamain dengan apa yang dijelaskan dia di YouTube dengan makanan gitu. Istrinya menghidangkan atau menyajikan di rumah ikan asin, sementara doi tidak suka makan ikan asin. Ini pengacaranya yang dodol apa dodol gitu loh. Aduh maaf kata ya. Memang sih kontennya videonya udah dihapus katanya di YouTube kan, tapi ya please dong gitu loh. Demi konten sampai segitunya banget, terus dan itu hal yang tidak wajar, hal yang tidak semestinya gitu loh. Dibeberkan di umum gitu kan. Was sagt er dann über sie, wenn er mit dir Trennung hat? Katanya si abang terus kalau dia putus sama si Barbie-nya itu dia apa ya yang akan dia bilang gitu ke sosial media, ya itulah. Aduh maaf kata Passt bukannya. nicht gut zusammen. Iya katanya cocok sih. Oke deh geng, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Dan semoga bisa menghibur kalian semua. Dan ya, ini hanya selingan sih biar kalian gak bosan. Karena dengan konten kami siapa tahu ada yang bosan. Dan kebetulan juga banyak yang request. Jadinya mama kabulkan request kalian. Semoga tidak garing. Kalaupun garing ya tutup telinga kanan, telinga kiri kalian aja geng.
Kita bilang bye-bye dulu. Louis, Sama bye. bye-bye. Bye. Bye. Oke. Ya. Oh, nggak bisa ya. Bye. Dah. Oke.